Селям алейкум, бүгін Қырмыжғалынан 1104 күні кетмекте эфирде заман студияда Шевкет Аматулаев чалышмақта. 15 саат ве 5000-ден зияде инсанның ярдымынен Қарасу-Базар районының Синекаменка Кокташ койынды жойылған бала тапылды. 3 яшында олған Аблеким жұма ертесі күні күндіз 6 ве 7 яшында олған Уйкен Татави ағасынен орманға ағбардақ жимаға кеткен. Ярым сааттан бұйыклері қайтқан Аблеким орманда ғайып олған. Құдыруға полиция ве құртарыжыларнен берабер бинглернен Қырымның чешет көшілерінде яшаған ватандашларымыз қошылды. 15 саат үйледен сон башлап кележек күн таң атқанына қадар девам еткен Қыдыров деваманда Аблеким евінден тақменен 4 километр месафеде тапылған. Шымды хастаханеде бұлына екімлер о геже ұшығенні қайдеткенлер. Сағлығы үшін телуке жоқ. Sen kadersin, sen kayyumsun. Tez bir vakitte bizlerge yardımcı ol ki bu sabitçikini çarpmak bize yardımcı yarabbim. Куда так в прятки играть научился, а? Говорит, как нашли, думали же испугались, он клубком лежал. Только его дотронулись, он начал плакать, говорит, София не могу найти, сестру, понимаешь? Пришел сюда, покажите София, вот. Он сестру ходил спасал, да? Абляким, Бутон Крым сені қыдырды. Селям алейкум. Да, селям это псыне, скажи, я нашелся, все нормально. Все, селям, ай? Селям. Селям алейкум, ай, табука. Все. Аллаху Акбар! Такбир! Аллаху Акбар! Такбир! Аллаху Акбар! Бойсунмаған язысынен Марлен Мустафаевны яқынлары апстен қаршылап алды. О 11 күнні муақат таққат изоляторында кечірді. Февралінің 21-інде ешғалжелер оның евінде тинтуф кечірген сон, оны тұтып полис бөлігіне алып кеттілер. Ешғалжелер махкемесі оны ичтимаи ағларда экстремистик материаллар тарқатқандыр деп қабатлы жеза оларақ 11 күнлік апыз белгіледі. Оңа қол тұтмаға шыққан 10 кішіне 5 күнлік апыз жезасы белгіленді. Евіне қайтқан сон жематшылық дуа кечірді. Дини китаплар таптылар. ВКонтакте сайфемде та Украина вақтында соны Русия вақтында олған пайлашқан материаллар үшін Фейсбукта олған язылар үшін қабатлы деп таныдылар. За часть информации, которая есть в Фейсбуке. Всем хочу выразить благодарность. Епіңізге чоқ сақ олыңыз деменге естейім. Тендіріслікні жоймаңыз. Не теряли бодрости, так сказать. Тапалған балаларын үйлерге қайтып, қоранталарына қауышты, я Раббы. Я Рабб Мавлам, ағыр алда қалған мұсылманларға, апсханелерде отырған сөйлеріне, олардың қоранталарына күш-қуат, сабырлар бер, я Раббы. Апыснен Қырым татарларының қорқызмаздылар. Қырымлы сияси мабыслеріні қорчалыған адвокатлар Эмиль Курбединов и Эдем Семидляев Москвада Қырым татарларға ве, оларына қорчалыған адвокатларға қаршы олған басқа қандай еке еттілер. Анда олар Сахаров адына мерkezде журналистер үшін тешкіл етілген матбуат конференцияда иштирак еттілер. Адвокатлар білдіргенне көре, ешғалжелер Қырым татарларына дүния бақшылары үшін жезалай. Крымские татары в основной массе наших клиентов. Қорчалыған инсанларына терроризм яда экстремизм моделері бойынша қабатлайлар. Инсан ислам динінің шартларына күтсе, о демек террорист. Ля дini инсаны олса, бұл демек экстремист ве о межлиске қол тұта. Если же он светский, то это экстремист. Значит, он поддерживает меджлис. И мы абсолютно не видим какого-то просвета. Оғды ярақ көрінмей вазиет еп кергінлеші, ләкин мен яңы шақсылар пейда олғанны көрем, халық бірлешкенні көрем. Инсанлар қорқмастан айтмақ керек олған шейлеріні айталар. Инсанлар Қырымна ташлап кетмеге істемейлер. Қырымдан кетмек керек олғанлар бұл біздердегілміз. Что считают нужным? Я вижу людей, которые тоже не собираются не уезжать, не мы должны уезжать. Адвокат Николай Полозовна Қырымдаки Русияның таққат комитетіне сұрауға дабет еткенлер. Оның сөздеріне көре оңа низбетін яңы жинайы шачылған. Оны Илми Умеровнан іші бойынша шатылырақ дабет етілген сұрауда жауап бермеге рет еткені үшін қабатлы кібі көрерлер. Сұрауға кірместен евел Полозов бұл ішінен бағылы олған түсінжелерінен пайлашты. Я отказался отвечать на его
Мен o bergen suallerge cevap bermege ret ettim, çünkü ular men Ilmi Umirovga adliye yardımını bergenimden bağlı edi. Bu FSB tarafından cevaptır. Manga basqı yapalar. Taqiqat komiteti men suallerge cevap bermege ret etkenim için so'rab kechirecek eken. Men qonunlarni bozmadım. FSB xodimi qonunsiz so'rab kechirmege tirishdi. Men bu qonun bozuluvlari haqida aytacağım. Tunevin 23:52 dakika keçkende vazifesinden çetleshtirilgen fiskal xizmetining yo'l boshchisi Roman Nasirov azat etildi. Bu vaqtga qadar 72 saatga hapsga olingan muddati yakunlandi. Tunevin ona Salomensk rayon mahkemesinde sınırlanuk usuli belgilenecek. Qadı tapılmagan. Nabu detektivleri ona yangi qabat chiqarmasdan mahkemeni terk ettiler. Nasirov ise mahkeme binasından chiqmadi. Binani faolchilar qirshavga alib anda sabaga qadar bulundular. Nasirov taqiqatnen ishbirlik etmege razılıgını bildirib, memleketni terk etmeyeceğini seslendirdi. Anda olgan Ukraina xalq депутатлары qadılarının hareketsizligini sabotaj deb adlandırdılar. Коли співробітники НАБУ оголосили пану Насірову, що він вільний і може вільно пересуватися, він намагався встати з ліжка відразу, але адвокати попросили лежати. Це повний провал суддівської системи. Це те, що влада зараз втрачає. Щохвилини після того, як суд не прийняв рішення і пройшли 72 години, це влада зараз втрачає всі можливості вчинити правосуддя в країні. Роман Насировның адвокатлары işini баққан қады іштен çetleshtirilmesini talap ettiler. Sankidersino iş neticesinden meraklı eken. Hakimiyet Nasirovны fiskal xizmeti yol başçısı vazifesinden taqiqat alып barılğanına kadar çetleshtirdi. Nabu Nasirovны Anişinkanın gaz işinde alakası olğanında şekli kıbı o devlet büdjetine 2 milyard grivna miqdarında zarar ketirgeninde şeklini. Onun bağlı mahkeme toplaşıvı 2 ratlıq konu de keçirildi. Він спілкується, але сказати, яким чином, що йому треба зараз, які заходи вживати медичного характеру, тобто я не можу сказати, він не знає. Можливо чи неможлива поїздка в суд? Можливо, але з якими документами поїде в суд детектив НАБУ, з такими, які отримали, ну ви знаєте, цей процес дуже буде цікавий. Як ваш стан? Зараз погано. Як вам суд? Потім це прокоментую. Коли потім? Коли буде відбуватися засідання, в якому я зможу прийняти участь. Вам робили операцію? Уважаемый журналист, выйди, пожалуйста. Операцію робили лікування. Я вам не можу назвати точно той діагноз, бо мені треба цей документ, але це діагноз, який не перешкоджає брати участь у засіданні. Можна з ним проводити процесуальні дії, брати участь в засіданні. Те, що він усвідомлює і розуміє, про що йде мова, то це зараз нам зафіксовано. Ми намагалися це принаймні донести до судді. У нас є рішення зборів суддів, яким ми встановили, що чергування у нас виключно в суботу. Ми не маємо права сьогодні розглядати заяву про відвід слідчого судді Бобровника. Türkiye'de London'da faaliyet göstergen Qıram-Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'nı angdılar. Sağ olğan olsaydı martның 9'ında o 98 yaşına tolduracak edi. Onun hatırasına İstanbul'da konferensiya keçirildi. Anda onun yaşayışı ve faaliyeti hakkında hikaye ettiler. Çıkışta bulunganlar bildirgenine göre Cengiz Dağcı tek Qıram-Tatarlar için değil de bütün Türk dünyası için mühim bir yazıcıdır. Konferensiya devamında yazıcı hakkında vesikalı film gösterildi. Dağcı 2. Cihan Cenk'inden son London'a icret etti. Anda Türk tilinde eserler yazı başladı. 2011 senesi sentyabrının 22'sinde Cengiz Dağcı London'da vefat etti. Onu Kırım'a getirip defin ettiler. Cengiz Dağcı sadece Kırım'ın ebedi sesi değil, aynı zamanda tüm Türk dünyasının da ebedi bir sesidir. Bu açıdan baktığımız zaman Cengiz Dağcı'nın yeri çok büyüktür. Yalnız üzülerek belirtmeliyiz ki Cengiz Dağcı Türkiye ve Kırım dışında pek tanınmıyor. Bize hep okullarda Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye savaşa girmedi, işte bizim başımıza bir şey gelmedi diye öğretildi. Halbuki bizim kardeşlerimiz 2. Dünya Savaşı'nın tam ortasındaymış. Ölmüşler, işkence görmüşler, esir kamplarında yaşamışlar. Bunları bize hep Cengiz Dağcı duyurdu.
korkunç yıllar yurdunu kaybeden adam. Onun arkasından o topraklar bizimdi ve onlar da insandı. Bunu 4'ün peş peşe okumak lazım. Zaten o 4'ün okugan sonra veya onların herhangi bir evin okugan bir adamın Kırımlı ve Kırım Tatarlarına büyük alaka ve sevgi duymaması mümkün değil. Ve Türkiye'de de bakarsanız belli bir yaşta ve şeylerde Cengiz Dağcı okup da Kırımlı sevmeyen insan yok gibidir. O hakikaten muhteşem yazdı. Bu saat hazır olған соңғы хабарымыз edepіңізге қайырлы күндер тілеймін. Дайыма атырелі олыңыз, невбетеки яйларымызға қадар көрішкенже.